Soifomanuia o Simail Whafonga o Tala i o Vaifanua, mai Samoa le Samoa Entertainment TV. E amata ele sauni ngā lotu whapitoa e talo si ai manuia mo le masina ato se te malu o luono, o le whaamanatunga o le aso me sina Samoa. E tatalai i le lotu e whai i le hall, a tupulanga i songi i le aso sa nei tolu sifulu o kuso. Ma whaasolo tu e lolpol kalame le asonga fua tolu sutasi, e au fia i ta longa wha Samoa le siva Samoa tamaita i lima le fiafi, au ino le ailau afi i le quarter final, o kilikiti wha Samoa li imtamaitai, o au pito i lunga i wha mai sawa i mal wha pito i lunga i upolu, leo le awhaia ta longa le mlaito na imata ma vai lele, o le pole asonga fua le vai asa fau le afu leo no le fiafi, a matai wha fifianga o maa ulum pese wha lenga nuu, wha ili wha Samoa, o le so lua, le so mua o le masino se tema, ta longa wha Samoa, wha fifianga wha Samoa, siva Samoa tamaitai, i le lima i le fiafi. Tauwanga ma ulum wha tau pati, ma sa ma tauwanga ai lawafi. O le asalulu, wha lau ilo o tau ma wha Samoa e peo le wha ausi. Wha lingo la e o tamaitai tau vai to valu mol sa ilia, o se tau sala o Samoa. Asa tofia tu ngā fautasi mpau ma baalo, e lima fautasi leo la tau sinio, le tawai sina, telefonu le vainu mai manono le avi i ma Little Rina, mai toa mua uta ma le apia maroons mai apia. O le whaino ta longa wha Samoa mkirikiti wha Samoa li mtamaitai. Wha linga onga le Samoa ni ngalo e tolua onga mai savai i le ulautongia mo le wha moe. E le ngata i siva matala ai o le laulawina o tala tu umasolo ta maitia onga. O le safareile, ta vale teu mo te ine tau vai to malu, wha fifianga su i fefiloi. Alua e le stona il sa ilia se la le Samoa, le mi Samoa, te to fitu a motaa, o me sina festival il vaso ato o iluma, le o whaatulanga mai e tofu le aso, ma whaatinongo tu maanga a Samoa wha awau. Ua tau awalo ia i neil whala poptongol no le lofa, po le nola laptop se wha maisi masini, e whaatotonga i le ofisa o le nola, mo ana fono tanga whaatino, ilunga sota inga tele vave. O le sosoani na talialo ia e taitai o le pulenga, whaatasiai ma le sui bristene, le fionga suria tapala. Ma ia sauno o stasi le vaenga tau o le whapa angal no le lofa, ma le tautai a Ausitalia. O lo whaatupeina le nei whamanuianga, ia whaaftai ai le malo Australia le sosoani whaawau awanga alwe ngāti nae, o lo o lato whaatino mo tangata iei mana o ngatu mau, ilo tātou tunu. E whaamatanga ruenga malo le wo mai whaatasi, mo le taimi mua ngā lulu e whaatasi e te pena la lato kempeni, mo le National Drugs and Violence Awareness. O le aunga o le ngā lulu e anga e ile a o whaafita uli o tā ua ilunga, matonga fiti a o le whaateleina. O whalapo tonga iau whainga o le PACT, P-A-C-T, po le Prevention Action Community Transformation, ma le NTDV, o le National Task Force on Drugs and Violence. Il whaamtalanga whalawa i tele mtanga ruenga o ainga. O le taimi mua le wo mai whaatasi e mtanga ruenga nei e whae a vantu se au nanga tu whaatasi mai le malo. Pei o le mtanga ruenga o leo ma leo la tue fuata ina, o le mtanga ruenga o ainga, mtanga ruenga o whaamsinonga, ma le mtanga ruenga o soifua maloloina. Talwe tofu lawa le mtanga ruenga mlana matata e whaatino, fua ilana wa ai ili whaale tonu. E wa ai leo ili me o tupu. E wa ai mtanga ruenga o soifua maloloina ya afianga o tangata ili tino mal mawhau. E wa ai mtanga ruenga o whaamsinonga i tu ainga o whaamasinonga. E wa ai mtanga ruenga o ainga maanga fsota ai ile a afianga o whanau talavou a ainga manu. Peitai o ngā ruenga i olo o tā ua ilunga. A matanga ruenga ua silia le lua se fulu tausanga. Talu na ngā lulu e whala po tonga tūma oti le tunuu. Ai maisel SVSG le Samoa Victim Support Group. Po le tō manga mo e popua ngā tia whatasi ma matanga ruenga uma o lo o tā ua ilunga. E aunga lava i le wha moe tasi. O ngā ruenga whaatino le whala po tonga tūma oti le SVSG. Ua siti atu i le fausia o se loto a whaapitoa le Campus of Hope i tōna imato. Ma whale nofo e tausi ai whanau mai le pepe i le sefulu valu tausanga le matua. E au fia i mateine talavou ua maitanga, ai o tina ma latou whanau a fia mai sa wanga, i to tonu o latou lava ainga,
whaatasi ai ma le vaenga e sootanga i whala au whaasaina o le 5 vai ma le lea se wha moe le tamau ainga. O le taunu unga le nao sa wanga whaasanga i tinama whanau le tātua tunu. Lewa mo le mawina le apa whaatasi mai ei nei mtanga ruenga le malo. Mo le taimi mua e pe ona ta ua le pepo whamtanga mtanga ruenga o ainga maanga sotai. Efeso swani. E tupe whaasosoa le malo antala wha tupe lu olu fitu. I matanga ruenga o ta ua ilunga. Mtanga luenga le soifua malolo ine se lau valu sutolu miliona fa se lau lua suli vafe. E au fiai le 50 afe tala mo le whala poptonga o le soifua manuia o ainga. O le mtanga luenga whamsinonga wa watu iei le lua sutolu miliona 5 se lau tolu suli mafe iwa se lau tala. E au fiai le 10 miliona iwa se lau sultasi afe fa se lau mo ngā luenga whaatino mtanga luenga. Mtanga luenga o leo mfalpuipui ma leo na toifua ina. E ono se 5 miliona fa se lau malvaluafe, fitu se lau tala wa watu iai. Mtanga luengo a inga maanga fsotai, e se lau 2 miliona iwa se lau malvaluafe, fitu se lau tala. Ma fatso atuai, maile na tupetele, le na le lua se lau wafe tala il fa la poptonga al SVS Chil to manga mue popo ngatia. Ai se lau se 10 miliona afe, 5 se lau valus fulua ono se lau tala mo le pulenga wa tinae mo i tū malo Samoa. Ma to fai nei leo mai whaatasi. Mo le teimi mua o mtanga ruenga e whao ta ue lunga le malo. E ngā lulu e whaatasi e tonga fiti le whaale tonu tau i whala au whaasa ma sa wanga. O le ngā ruenga whala au iloa e amata whaasolo i le motu nei o upolu le masina fau o September o le tausanga le nei. Inisi o tala o i tū mata ina o tau o le manga o le asa whaapitoa le Universite o le Pasifika i alafua. O le awa iatu iai o whana wa onga o whaasolo i tausanga whaayu i kolisi o lo a o ngai. Mo la tau mo le mawina la asanga o le a whaasolo tu iai le mawalulunga o tūlanga tau wa o onga. Ai o awa no o te tala mai mo la tau e whatuanga iai o la tau lumana i whaalea o onga. Le University of the South Pacific Samoa Campus Open Day lu o luono. O se awa noa e wa ai mai loa ai whaamonianga maua o la tau vai taimi. O vaenga na tuli e whana wa o ngai au fia il ploketi whaatu pel malo Australia. Ile whaatu mau ma whaale leo tulanga tau whaatu anga. Ai ole mawai, ole ngā lulu e whaatasi o whana wa o ngā ma whai whaatu anga. Peta ole Open Day ole nei tausanga le USB ole amana tua pe il whaalingo whaafifianga whaalenga nuu. Mai asosi SS ai o li imtamaita i mai atumotu o Pasifika o lo o ngā mai i Samoa. Ole so tanga o whana wa o ngā na siasiatu li lotoa. Ma whaia onga, ai mta upu o oina, o polkalame mal whaasoa mawol nei vaya so. Ma moli ai le whaaftai el pulengo le USB, i whana wa onga uma na awa yatu o whaia onga o ainga o woma e masani. O whaalapo tuputonga SSSA awa yatu mtu atu le tau au le wha moe. O le Universite o Pasifika i saute, le o whaai uai male manuia.